Hi mga guys, good morning, good morning, good morning. Padong ko ron sa Kuan. Padong ko ron sa Toledo mga guys. Mangita ko dito panginabuhian. Update ko niya mga guys ha. Mga guys, dito po na ko padong nako sa Toledo na nako skina. Ako mong patalaw na ng bukid. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. My baby, you will know. Show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Ko dirirot sa Toledo DPWS. Sudlon ko nga to. Adto po si information. Good morning. Asa information sa? Dito. Mga guys mo ni dire opisina sa DP sa Toledo. Nagsubmit na sad ko dire o request letter for removal sa parapet wall sa Mantalungon. Ito agi-receive pa. Nagpaabot pa ko. Paabot sa ko dire mga guys kay na-receive pa niya ulit. Salamat na ma. Ay, sa ma'am. Sipi sa tama. Kasi nga ganito to. Angel. Angel. Ano yung tigdawat sa among letter? Oh, information. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Sige, bye-bye, ma'am. Good morning! Morning, DPWH sa Toledo City. Ano ilahang plaza sa Toledo City. Nanapod ko ron diri sa Toledo City. O nga guys, gikan ako dito sa Kuan, DPWH yan. Agi ko diri sa ilang plaza.
Ng plaza, oh. Tulog tayo mga guys. Unya karon mo padong nasa kog pauli. Sayo kay ko niabot diri alas 7. Alas 7 ko naabot diri sa Toledo. Ya, gikan ako sa kuan, gikan ako sa DP, na-receive na ang akong letter. Nya magpaabot na lapod ko og kuan. Tawag gikan sa opisina nga pwede na sa pick-upon. Ya karon mo pauli na pud ko sa Mandawi. Gigutom ra ba ko? Asa ka ko kaon diri ay. Sige, bye. Update lang niya ko, nagpa-uli na ko sa balay. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize